Petorica igrača pojačala su tim SFS Borca pred nastavak takmičenja u Srpskoj ligi Istok. U redovima staklaraca od sada će se naći Zlatković, Mitaković, Dudić, Milojković i Perušinović. Sa druge strane, klub su napustila sedmorica igrača: Tadić, Petković, Rajković, Vukajlović, Jovanović, Luka i Matija Pavlović. Pojačali smo se na pozicijama na koje smo mi mislili da nam trebaju igrači za ovaj drugi deo, odlaskom nekih igrača koji su otišli sticajem okolnosti, neki što su morali, neki što su hteli, a neki što nisu zaslužili da budu više deo našeg kluba. Doveli smo uglavnom igrače iz Paraćina, jer i okoline smatramo da Borac ne treba da ima igrače sa strane, već da se baziramo na našu decu. Tokom ovih priprema priključili smo i trojicu kadeta koji su 2007. godište, koji treniraju sa nama, da osete malo prvi tim i da vide malo kako to funkcioniše i ide. Generalno, atmosfera je sada stvarno odlična, dosta mladih igrača u ekipi, sjajno radimo, sjajno treniramo. Darko kao trener nam je sjajna podrška. Dobili smo pojačanje u vidu Danijela Zlatkovića, odličan igrač, odmah se uklopio u tim, tako da očekujemo od Danijela dosta golova i dosta asistencija ove polusezone. Pa za sada je stvarno sve super, ovi novi igrači što su došli zajedno sa mnom, stvarno smo se uklopili lepo, igrači su nas lepo prihvatili, tako da stvarno atmosfera je na vrhunskom nivou, lepo se trenira, lepo se radi, spremamo se za to prvo kolo, da pobedimo tu prvu utakmicu, tako da stvarno sve je okej, stvarno uslovi su isto dobri, sve je super stvarno za sada. Borac je pripreme za prolećni deo sezone započeo pre mesec dana. Prema rečima Miladinovića, bazični deo je odlično odrađen, a u samom finišu priprema su prijateljske utakmice. Borac ih je za sada odigrao 3. Protiv Meševa, Morave iz Ćuprije i Dubočice. Zadovoljan sam igrom u tim utakmicama zato što sam pružio šansu svim klincima iz naše škole i iz našeg kluba da osete ono što sam malo pre rekao, kako je to igrati u prvom timu. Sada smo igrali zadnju utakmicu u Leskovcu gde smo stvarno pružili jednu dobru utakmicu u prvom poluvremenu i odradili ono sve što se traži. Polako mislim da dovodimo stvari na svoje mesto i da ćemo mi biti ponovo konkurentna ekipa svima u Srpskoj ligi Istok. Dugujem stvarno veliku zahvalnost ovim momcima jer nemamo gde da treniramo, štedimo naš glavni teren, treniramo uglavnom na pomoćnom terenu tamo kraj staklare, kraj fabrike gde je ono u izuzetno lošem stanju. Ali jednostavno zimske pripreme su takve da svi imaju nekih problema ko nema veštački teren. Mislim da je to glavni problem Paraćina trenutno, što se i jedinstva i Borca i svih klinaca koji treniraju fudbal tiče, da je taj veštački teren sa veštačkom travom i mislim da bi svi trebali da se pozabavimo time da taj problem rešimo. Imamo naredne 2 utakmice protiv jedinstva i protiv Batočine, tako da očekujemo da ostvarimo 2 pobede, da uđemo maksimalno spremno za nastavak sezone. SFS Borac jesenji deo sezone završio je sa 7 pobeda, 4 remija i 4 poraza i kao petoplasirana ekipa na tabeli Srpske lige Istok. U nastavku će, kažu iz tabora staklaraca, ambicije biti ostanak u gornjem delu tabele. Postoje par ekipa koje su doveli kvalitetnije igrače nego što su imali zbog borbe za opstanak i ulaska u viši rang. Mislim da su ove sve ekipe koje su na sredini tabela uglavnom iste i podjednako kvaliteta, bez obzira koliki broj igrača su promenili. Cilj kluba ostaje isti, znači da budemo stabilni srpskoligaši, da budemo u gornjem delu tabele. Stvarno kažem da sa ovim momcima, sa ovim pojačanjima i sa svim što imamo da mi to možemo da odradimo i da nema uopšte nikakvih izgovora niti nekog alibija da Borac ne treba da bude u prvih 6-7 ekipa. Mi idemo svaku utakmicu na pobedu, vidjet ćemo šta i kako će da se izdešava, idemo na pobedu, sad šta pobedimo, šta ne. Dosta bodova smo skupili u prvom delu, tako da opstanak i to se ne dovodi u pitanje, samo da što bolji plasman budemo do kraja prvenstva. Šta je po tebi, pošto si ti iz Srpske ligi došao, realno koji plasman bude? Pa u prvih 5 ekipa sigurno da budemo. Sigurno, možda 3., 4. mesto po nekom kvalitetu i po igračkom kadru. Mislim da je to neko najrealnije mesto. Borac će u okviru priprema odigrati još 2 prijateljske utakmice. Najpre u sredu od 14 časova protiv gradskog rivala fudbalskog kluba Jedinstvo na gradskom stadionu, a zatim i protiv Batočine. U nastavak prvenstva staklarci kreću kao domaćini i to Niškom Car Konstantinu, koji je poslednje plasirana ekipa u ligi.